Hoy, 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 asa naman ka, amigo? Nangita ko sa akong kwarta. Ug maragyod, mao na pud na imong linya. Nanggutang ka kagahapon, payon tra-tra kuno bay randayon. Pag-abot sa ugma na wala ka sa text nako, sinraman di ay ka. Nanggutan ako sa imong silingan, wala diri mao ang tubag niya. Pero sa Facebook Online ka ayo, nagpa-picture pa sa lechon baboy lidikan. Bayri na ayaw sige ugmana, kung na kay pangmililtiya na pud kay pangbayad. Palautang nga dili himayad, asa naman na kung kwarta. Palautang nga dili himayad, akong pitaka naghila na. Ugmara, pirmi nimong sagad, pero ang ugma wagud mo abot. Palautang nga dili himayad, bayri na don kay magbudot sta. Ayaw dagan, amigo. Nanggutang naput kagu sa kalibo, emergency kuno pero nagpapitsa dayon. Nakita tika sa mall nag-shopping, ako diri akong wallet nag-antos. Kung ako mangutang nimo, tubag nimo, wala ko'y kwarta. Pero bagong sapatos imong suot, presyo murag akong tulok ka sweldo. Palautang nga dili himaya, asa naman na kung kwarta. Palautang nga dili himayad, akong pitaka naghilang na. Ugmara, pirmi ninong saad, pero ang ugma wag yun mo abot. Palautang nga dili himayad, bayri na dong kay magsayaw kaudan. Ako pakupotang, ako bayri na imong utang. Ikaw wala pa yun, ako kanus aman. Ikaw ugma, ako unsa nga ugma. Ikaw ang walang ligo. Hey! Utang diri, utang dito, pero ang bayad ng lalaho. Boom! Lihok sa wala. Boom! Lihok sa tuo. Boom! Kamot sa taas. Boom! Bayad na unta. Umara! Palautang nga dili himaya, ayaw ka bala ka amigo, dili ko mangutang nimo. Bayri lang, before ka mangutang balik.